Hak jingle kai Premier League kapten ke Manchester City Persija ia ke Bournemouth. Hau pai segini jingle kai ke Manchester City kali open khur ke nam job hadin merela ban film ia ke Bournemouth la ala kuwi. Ik gol jong ke Manchester City li open tip hak menit ke ba proposal leng ba umak gihi hak menit ke ba kandai Premier plus R li open tip leng ba Wardial. Hak jingle kai pedeng ke Brighton Persija ia ke Aston Villa. Hau pai segini jingle kai ke Brighton kali open khur ke nam job hadin merela ban film sup ia ke Aston Villa hadu stall na gol. Kembali bagi jingle kai pedeng ke Newcastle Persija ia ke Liverpool. Hau pai segini jingle kai bro arteli gini tim kilkut jingle kai edu sedang jingle kai hadu bukut kandai pe menit lamar la argul. Ia ke gol jong ke Newcastle ia bantep menit kebasan hak menit kebasan kangyo. Kat bayi gol jong ke Liverpool ia bantep hak menit kebasan bosan hak menit keba kandai pe menit plus kandai leng batu penalti. Jingle kai Serie A pedeng ke Frosinone Persija ia ke Juventus. Hau pai segini jingle kai ke Juventus kali open khor ke nam job dan megala ban film selit ia ke Frosinone masih gol lenat. Hak jingle kai pedeng ke Torino Persija ia ke AC Milan. Hau pai segini jingle kai ke AC Milan kali open khor ke nam job dan megala ban film ia ke Torino la ala ke way. Hak jingle kai Ligue 1 pedeng ke Rennes Persija ia ke PSG. Hau pai segini jingle kai na rubus dang jingle kai debut kendai menit kelku di jingle kai lemah la argor bro arteli ini tim. Hakan ni jingle kai Ferran Torres uyo bentep argol na ke PSG. Hakan ni tabannya pawai hakan ni ba prapo ar. Hakan jingle kai La Liga pedeng ke Atletico Madrid Persija ia ke Villarreal. Hau pai segini jingle kai na rubus dang jingle kai hadu bukur kendai menit kelku di jingle kai lemah la argol. Hakan jingle kai La Liga pedeng ke Elche Persija ia ke Barcelona. Hau pai segini jingle kai ke Barcelona kali open khur ke nam job hadin begala ban film sup ia ke LC hadu standard gol. Hadin jingle kai urang leka ke Barcelona urang pinha uli open tip ar gol ni ke bakas sau ni ke ban Rifunyo kan bau Fermin Lopez lu uli open tip ar gol hak ni ke ban Rifuway ni ke ban nya pandai kan bau Eddie Miru uli open tip si gol dan ke Barcelona hak ni ke bas sau Santos Lai.